Poštovani gledaoci, rijetko imamo priliku da emisiju počinjemo sa viješću koja nadilazi uobičajeno racionalno zemaljsko. Program započinjemo čudom. Da, dobro ste čuli. Čudo se dogodilo, a mi na licu mjesta imamo reportera. Poštovani gledaoci, ne znam koliko vas vjeruje u čuda, ali na 300 metara od ovog mjesta desilo se upravo to čudo. Nešto duhovno, metafizički, pa ako hoćete i paranormalno. Pa evo da prijeđemo na stvar šta se to dogodilo. Desilo se ukazanje Milje maraka. Milja maraka, inače po kursu trenutno važećem, negdje oko 500 eura ili 3.500 kuna. Kokuzi iz svih krajeva naše zemlje dolaze na ovo mjesto, ne bi li ih obasjao sjaj Milje maraka. Staro, mlado, pokretno, nepokretno, žene, djeca, trudnice, hemafroditi, svi dolaze da bi ih obasjao sjaj Milje maraka. Inače, riječ kokus dolazi od latinske riječi kokuzare, što znači nemati, oskudijevati, biti siromašan. Studio, imate li možda nekih pitanja? Nevjerovatna priča. Obično se čuda ukazuju nevinim i čistim dušama, djeci. Reci nam, molim te, kome se Milja maraka prvo ukazala? Prije tačno 7 dana, baš na ovoj lokaciji, po prvi put se ukazalo svjetlo Milje maraka i to upravo ovom čovjeku ovdje koji je sada čak i na Tibetu popularniji od Dalaj Lame. Njegov život se iz temelja promijenio. Hodočasnici, kokuzi iz svih dijelova svijeta dolaze do njega. Molim vas, možete li nam reći kako se to desilo, kad ste prvi put vidjeli Milju maraka? Pa znaš šta, imao sam vožnju gore Cedrnika do Koševa, neki me Švabo zaustavio. Ja ga dovezao do Koševa, jedna vožnja bila možda 6,5 maraka. On izvadio novčanik da plati, ukazam se Milja. To je bila svjetlost u autu, ne možeš da vjeruješ ma kako je auto svjetlo. Vi ste trenutno te svjetlosti oslijepili, je li tako? Ja trenutno, ja sad ne vidim prst pred okom, kontaž. Je li vam žao što ste ostali bez vida u tom trenutku? Če će mi biti žao, pa ja sam tad progledao. Meni je to tad sve jasno, sve vidim, sve čujem, kontam, razumijem. Nemam adekvatne riječi, ali ipak ako nešto moram reći, reći ću senzacionalno. Možemo li sada čuti nekoga od kokuza, hodočasnika, ljudi koji nikad u životu nisu vidjeli 1000 ili 1000 maraka, a ipak vjeruju u njeno postojanje? Kokuzi svih konfesija, gabarita i kolorita svakodnevno prolaze ovim putem ka Pašinom brdu, ne bi li im se ukazala Milja maraka. Evo vidite ovdje za mene rijeku hodočasnika koja upravo prolazi i pokušat ćemo da razgovaramo sa nekim od njih. Evo recimo s ovom dvojicom momaka. Momci, kako ide, odakle ste? Skoplje glave. Recite nam šta vama znači Milja maraka? Jo, Milja bi nas izvukla, bravo! Da li bi vi s Miljom maraka bili dobar čovjek? Pa kako ne bi bio dobar? Bio bi odmah dobar Milju maraka. Recite mi, da li jako vjerujete u Milju maraka? Pa ja u Milju maraka pravo, vjerujem, pravo. Da li vjerujete toliko jako, znači jedan mali test vjere, da ako vam ja sada dam 20 maraka, da li bi vi sada pošli recimo kući, a zapustili ovaj vaš put hodočašća? Seo Jaran, ja ne mogu više da izdržim, majke, izvini se. Moram mami nešto da pomogne, ne mogu se. Kao što vidite, poštovani gledalci, ima ovčica koji nemaju dovoljno snažnu vjeru u svome srcu. Evo sada ćemo da priđemo ovdje do štanda gdje se prodaju zanimljivi neki suveniri. Dobar dan, recite mi kakva je ponda suvenira, o čem se radi? Pa evo imamo svega, imamo ovih CD-ova, himne Milje maraka, uživo, live, ove u studiju, imamo ove brošure. Kako doći do Milje maraka, kako s njom živjeti, kako je dalje reproducirati, tako to imamo ovi suvenira za regala, vidite ovo sjava Milja maraka, to čvrsto, stabilno, ne može nikad Milja dole da padne, može samo da ide gore. I šta se desi kad se stavi recimo to u regal? Pa ovo kad staviš u regal, kontaš ono i sjava Milja maraka i za jedno 7 do 10 dana Milja maraka dođe u familiju. A recimo ako se uzmu 2 suvenira, da li to onda znači 2 Milje maraka u regalu? Ne može okano, zato što Milja maraka je Milja maraka, kontaž, da je onda bilo više, onda ne bila Milja maraka, a je li tako? Hvala. Evo, poštovani gledalci, pokušat ćemo da razgovaramo s jednom zanimljivom grupom hodočasnika koji izgledaju nešto drugačije od normalnih kokuza, oni su drugačije obučeni. Evo da vidimo o čemu se radi. Molim vas, ako možete da kažete, ko ste vi u stvari? Mi smo blaženi ljubitelji Milje maraka, dolazimo iz Amerike. Tamo ljudima treba duhovna obnova, tamo se sve gleda kroz dolar, dok se u Bosni sve gleda kroz konvertibilnu marku.
Na koji način vi veličate Milju Maraka, na koji način je slavite? Pa evo imamo tu našeg uvaženog brata Miljana. On jako lijepo pjeva duhovne pjesme. Ajmo Miljane jednu. I ja sam video Milju Maraka, original, a ne dupljaka, legendu tu. I mirotvorca, ja sam tada video Milju prvi put. Odlično, jel može neka za bic, još neka nova pjesma? Kako da ne može? Kad si sretan nađi Milju Maraka, kad si sretan nađi Milju Maraka, kad si sretan i kad želiš, nemoj si kim da podijeliš svoju Milju Maraka. Hurra!